satelitskom tebi, Milino. Evo, Nasići, mi možemo da doniramo to. Good. Super. Position right in center, last foot. Lijepo, stala si noć. Čekamo strug da napravite vamo da se slušamo vidjeti, a lepo. Idemo samo sve Janaš. A ja sam penjena. A evo ovdje malo. Naučio sam da plivam. Ozbiljno? Kad? Stepa sad. Stepa šlak. Jedno dana pliješ. Znam. Tanjicu sam čuo. Nisam. Daj, došao Marko. Stepa sad. Došao Marković. Trčila. Možemo da padnemo u kadar. Sve to čišćeno, sređeno, do pesak i zapeta, dakle. Kako je kve? A šta sam mišli da je to jedunni sistem, sad je oni za sebe.
Kovari, ništa ne radi. Naravno, gleda se i stvar brzo. Preko mnogo košta drugo. Sve izmene su i stvari. Kada se vrati se prije koriona, dobro. Nije jedin. Aha. Vidi se i ovaj. A sunce, pojavi se sunce, posle duge kiše. Ne, ja samo kažem da ima ne bojim. Zato što ne smete na jedno, nego ovo jednom ovo... Jao. Pa to je Zoški. Pa nismo videli, vidiš. Jel jesi? Stani, moram ga snimam opet, miri. Pozivaj će prišao. Sredljao bi se. Staviš nešto? Nikad iskaneš i taj spad. Svi znamo ko je Karadžić, Sam da Hevi podigao crkvu zahvalnicu 1903. Međutim, tada su u Srbiji postale dve političke struje. Prevladala je struja Miloš Obrenović, koji je uspeo da potkupi kuma vožda Karađorđa. Sam Vujica Vujićević organizuje Pandura Novaković iz sela Azanje, koje je nedaleko odavde, Smederevskoj Palanci, da ubije vožda Karađorđa. I on to čini rano ujutru 26. jula 1817. godine. Ubija vožda Karađorđa u kolidi gdje se sad nalazi crkva i ubija njegovog sekretara Nauma Kremera. Voždovu glavu je isekao i odneo u Tursk Bajazik na ulic, jer sam Bajazik nije mogu da veruje da je vožd Karađorđa ubijen. Tako da je prvobitno grobno mesto vožda Karađorđa baš ovde, gde i dan danas leži telo njegovog sekretara Nauma Kremera. Kasnije voždovo telo se otkopava i nosi na Opojnansko topole, gde i dan danas leži. Mi ćemo sad obići crkvu Zahvalnicu, prvo ćemo da čujemo jedan odlomak. Svet je lep,
moradneš li ubiti Naume? To je ružno ako moradneš. Morat ćeš. Znam da se mora i dobro i zlo činiti, moj gospod. Te ustreba ja ću. A ti samo cvrkući. Svet je lep. Svet je lep. Hvala ti, gospodaru moj. Ma pusti sad to. Izilazi! Pa nađe li ga, ima li ga gde god, gospodaru moj? Ej, dobri moj Naume. Da čoveka tražiš s batinom, uvek ga ima pomalo. A da sam ga penjerom tražio, nikad ga našao ne bi. Čudan si ti, gospodaru moj. To je njihov Ajdučki potok. A ideš li ovako tim potokom Sučelice, izići ćeš pred Namastir, despota Stefana našeg, sina Lazarevog, svetitelja i cara nam. Stoji spomen koje kude. Stoji Koporin, a njih nema. Njih nema, moj Naume. Gospodaru, vidjek nekog gde se žulje, jedno znam. Vidje ga ja već odavno. Pusti ga neka bavulja. Svakoga je Bog stvorio za 2 noge. A njega vidi za 4. Ti ništa ne zazireš. Od Boga. Zar od onoga? Goreće Balkan kao glavnja slobode, ovde ćemo ju upaliti. Ovde, gde vazda čovek od čoveka kao kamen o kamen vatru kreše. Od mora do Besarabije. Sve roblje Lišćansko sada se sprema i u nas gleda. Da srušimo gospodarstvo Trutova i samo jedan. A onda, neka vlada ko je vlasti željan. Ja, Đorđe Petrović, ništa drugo i ne počitam do slobode. Knezovi su vlasti željni, a neka im je. Neke se najedu. Samo prvo da vidimo jesu li sa nama ili s Turcima, moj Naume. Suviše ti njima veruješ, moj gospodar. Pa veselite se, eto. Veselite se i radujte se, vaše carske presvetlosti, gospođice. I oličujte me. I gledajte me da me ne zaboravite. Jer me više vidjeti nećete. Pa oličujte me. I gledajte me da me ne zaboravite. Jer me više vidjeti nećete. U mojim naumima ja sam jedan protiv svih. A mora li tako biti, neka bude. I ruka je otežala, ali je svikla na balčaku. I srce je umoreno, ali je isto. Svima sam vožd, a sebi ko sam. Samo rana. Sam sam, a samome čoveku na svetu ništa ne treba. Ni vazduh, ni voda, ni pesma Slavujeva. Sam sam kao ptica, ali bez krila. Nisi sam. Ja sam s tobom. Ko si ti? Sluga sam, gospodaru moj. Sluga? Sluga. Šta ćeš ti od mene? Ja od tebe. Ništa neću, rekoše mi samo da te gledam. Da te pazim, da te čuvam. Znam, vidim ti u očima, misliš da sam ja, da sam najgori, Bože moj, ko zna šta sve još ti o meni misliš. A nije tako, moj gospodaru. Veri mi, nije tako. A kako je? Pa svi su danas samo sluge, kao i ja. Svi? Svi, gospodaru moj, svi. I Miloš je sluga moj, gospodaru. I svi ostali, kao i ja. Znači tako? Tako je, gospodar moj, tako je. I Tanas Korajić je na svom topu, onaj tvoj Tanas Korajić. I Kursula i Sinđelić da su živi, a bili bi sluge kao i ja. Lažeš. Neistina. Lažeš? Istina je. Istina, moj gospodaru. Biti sluga danas u Srbiji je najveća čast. Pa za tu čast ljudi će svašta da učine. I što god si veći sluga, to te više poštuju i ceni. A ti? Ja? Ti?
Ja sam mali sluga, moj gospodaru, mali, sasvim mali, ali se trudim i ko zna, možda ću i ja jednoga dana. I nije loše takvu čast u sluga, veruj mi. Samo treba spretan biti, pogledaj, dokle ti oko dostiže. Sve to carstvo sluga, moj gospodar, i tu je red, sve, 2 i 2. 2 i 2, kao dugmed na bundiru. Idi more, beži mi iz glave, idi more! A ti, gospodaru moj, s kim si ti? Sa slobodom. Jer samo sam vožd slobode i bio. I svako može izdati vožda slobode. Ali vožd ne sme izdati sebe. I zato naređujem da potoci teku, da trava miri, da orač ore, da sejač seje, da njive rode, da muljače tuku tešku i bogatu jesen, da se loza kreše i vezuje, da se žene ljube, da se vino pije i rakija i da brat bratu brat bude. Hvala vam. Dakle, pošto sam nešto načuo, ali da se ponovo predstavimo, naravno. Ovo je moj kolega glumac, animator dijaloga, Nebojša Milosavljević. Glumac i Karađorđe Petrović i glumac Ivan Vučković. Dakle, nama je čast i zadovoljstvo što smo stali pred, kako ja imam informaciju, vrlo dobre učenike, ako se ne varam. Najbolje. Istoričara. Odlično. Dakle, dragi naši istoričari, nalazite se na jednom vrlo tužnom mestu. Kao što vam je gospodin Goran rekao, Radovanjski lug 26. jula u zoru, čuli ste šta se desilo. Vrlo je zanimljivo da ono što nisu uspeli neprijatelji, naši neprijatelji onoga doba, a pokušavali su na različite načine da dođu do glave Crnog Đorđija, koji im je toliko muke zadavao, uradili smo mi. Karađorđeva glava je po naređenju beogradskog paše, to ćete učiti, ako već niste, visila nad Beogradom, da raje ili ti narod vide da je vlast, pa bilo turska ili srpska. Ono što je također zanimljivo je da kada je pala Srbija 813. godine, kažu da su Turci u Stambolu slavili 3 dana. A kada su napokon dobili glavu tog Kurjaka i Šumadije 817. kojim je toliko muka zadavao, slavili su 7 dana. U našoj istoriji, a u istoriji drugih naroda bilo je mnogo ubistava, učit ćete, posebno kada je vlast u pitanju. Ali Radovanjski lug je jedno specifično mesto, ovde je kum naredio kumu da ubije kuma. Šta je Srbija dobila Karađorđevom glavom, učit ćete. Ko je došao na vlast posle svega toga i šta se dešavalo posle svega toga, i to ćete učiti. Ali ono što je ostalo kao nešto što niko ne može da pobije je da je Crni Đorđe udario kamen temeljac nove srpske države. Učit ćete da je za 10 godina Crni Đorđe uspeo da napravi srpsku vladu, da napravi vojsku, da napravi spoljnu diplomatiju. Preko Ivana Jugovića, prva velika škola je dignuta za vreme Crnog Đorđija. Dositej Obradović je došao u Srbiju baš zbog Crnog Đorđija. O njemu je napisana prvi pozorišni komad je napravljen 1807. godine u Crnom Đorđu, izveden u Zagrebu. Dakle, još za života je Crni Đorđije bio velika inspiracija. Da nije tako, o njemu ne bi pisao Jasenjin, Puškin, Viktor Hugo, Lord Byron, veliki Napoleon i tako dalje. Odavde ponesite jednu veliku pouku. Vi ste mladi ljudi, život je pred vama. Morate da znate da je život jedan veliki izazov. Celoga života ćete morati da birate između dobra i zla. Trudite se da budete na strani dobra. Trudite se također da poznajete svoju istoriju i istoriju drugih naroda. Naravno, neko će od vas možda preuzeti ovu zemlju. Bilo bi dobro da znate što šta iz svoje istorije, jer nema budućnosti bez prošlosti,
to nemojte niko da vas laže. Takođe znajte da sve velike zemlje na svetu, a mi maštamo da budemo, ako ne bar velika zemlja, a ono mirna, ekonomska i slobodna. Počivaju na dve stvari. Prva je znanje, druga je tradicija. Znanjem ćete naravno zarađivati novac kako biste lepo živjeli, a tradicijom ćete čuvati svoj sopstveni duh i duh naroda kome pripada. Ako imate bilo kakvo pitanje vezano za ovo mesto, ja ću vam vrlo rado odgovoriti, pošto čini mi se da podosta stvari znam odavde. A ako želite se slikamo, gospodin Neša i ja smo vam na raspolaganju. U svakom slučaju, posle ovoga ćete vidjeti naravno crkvu Zahvalnicu. Titor je kralj Aleksandar I. Karađorđević, podignuta je 1930. godine. Zanimljiva iz nekoliko razloga. Prvi je kad uđete u crkvu, s desne strane ćete vidjeti nadgrobnu ploču podignutu u čast Nauma Krnara. Naum Krnar je bio poreklom Grk i u trenutku smrti bio je lični sekretar Crnog Đorđa, dakle zajedno sa njim je došao iz Rusije i ono što je tačan taksativan podatak je da je Naum Krnar bio član tajnog društva Heterija i o tome ćete učiti koliko su Srbi propustili priliku da naprave Balkansku uniju još s početka 19. veka. Ostaje da proučavamo. Sa leve strane ne možete da vidite jer je na reparaciji. Inače, u Radovanjskom lugu stoji slika jednog od najvećih srpskih slikara, Paje Jovanovića, Đorđe Petrović u prirodnoj veličini, takozvana pokretna slika. Pokretna zato što je Paje Jovanović specijalnom tehnikom radio Karađorđeve oči, gde god mrdnete u bilo koji deo crkve, Crni Đorđe uspeva da se otvrti pogledom. I ono što je tačan taksativan podatak je da je koliba Dragića Vojkića, mesto gde je ubijen Crni Đorđe u zoru 817. godine, 26. jula, mesto gde je danas oltar crkve. Od mene toliko, živi ljudi. 26. jula 1817. godine ujutro je izvršeno ubistvo, a nije prošlo ni godinu dana, sam Vujica Vujićević se pokajao. I baš od tih zlatnika je sa zidom manastir Pokajnicu. Zašto baš na ovo mesto? Kažu da je ovde bilo posljednji sastanak kumova pred ubistvom. Sigurno nije smokla. Slobodno se... Vidite za koliko brzo mogu ljudi da se braniti ravno. Niko nije ponio. Vujić i on podigne ovaj velorepni hram kako ga vidite. Tako da je crkva podignuta tako od drva, kada su Srbi trebali negde da beže, oni su svoju crkvu pakovali i bežali u druge šume i tamo opet podizali crkvu. Prenos moštiju koji se slavi 9. maja ili 20. po novome. Tamo gore, to su postavili što Turci sa konjima ulazili u crkvu. Tako da nisu mogli ovo dalje otići. Da, 6.
A snimaš ili slikaš? A snimaš ili slikaš? Izabrali za njihovu pomoć. Znate da Srbi nisu imali svoje države, od pada srednjovekovnih država polovinom 15. veka. Sa padom Smedereva 1559. godina, kada je 80 godina posle Bana Kostu, u Turci opštini 20 bio gotovo 350 godina. Srbi nisu ni pokušali da smo 100 godina ustanak, jer iz razloga zato što je turska vlast bila snažna, moćna, organizovana, tako da se nije zaštedila Mihajla, ujedno ženi i sina, pa je to bio borki u povodu sa onim okupom, postavi ženi sina, da okut ne bi izazivali sunnika Turaka, kada su se okupili ovdje na ovom mestu i Karađorđa biraju za... Pa je njegov sin Aleksandar Karađorđe to obećanje ispunio. Škola je počela sa izgradnjom 1930. godine, 1932. je sagrađena, a 1933. je osvršena kada je posjetio kralj Aleksandar Karađorđe. Sada nalazite u muzeju koji je svojim radom posle također povodom događaja. Ovdje u ovoj prednjoj prostoriji nalazi vam se slike Boru Orašcu, kako Karađorđa biraju za njihovog vođu. Sa desne strane nalazi vam se slika Pajnje Hanova, dakle prvi ustanički čin je bio Pajnje Hanova. Bila je velika hrabrost, bilo što učiniti u to vreme, tako da su ustanici otpočeli sa Pajnje Hanova. Slika i Pajnje Svršnje. Inače je obični strad u čovječnešnji dete, saznaju za pitanje ustanka, da obično je strana ustanka. Sa jedne strane nalazi Dobro, dobro. To su najmanji. Ne, čisto bio sam, čak i bio i u prilici. Imate šta ti vremena da tamo? Ovo se već. I napiši me. Ima kako ću napiši pisala majke. Napiši mi sve. Piši mene. Sad ću te pišem. Nažalost, vreme je teško. Tako se postavila tamo do čela ove glavice, pa kad dolazi da se svi zdravi. A koliko su vam ovi mali novčići? 200 bila. Imate komplet, 100 dinara, jedno vam je
Prvi srpski ustanak. Zovi mi. Šta je? Šta hoćete? A, mnogo boli glava. Koga boli?